ningagoli siyabonga kakhulu zwithe kalapha kakade le ndlela uyiqale nami zwithe ungowami ufuna ube la Mhlosheni amen sembushito ke konke lokho bazalwane angibuye ningakamemukeli babe Maziya lokungena guest speaker wethu namkanjena la phakathi kwethu umhlonipheki lomkhulu ngingafiki lapho bazalwane angisho ukuthi badali bami babe Maziya namake Maziya ngisho lokho ligcwala umlomo badali bami kotaka psychology badali bami ekunakekeleni physical badali bami kamoya amen nangibabona ngiva umoya wami ujabula ngibukela Jesu when I was 13 years old ngiyoqala grade 1 ngihambile na Jesu kusukela ekunqaneni bami kwaze kwabangala khona namuhla. But I must say the journey has never been always easy. The journey has never been always easy. When I started grade 1, I was grown. I'm still smart. But when I in the class, learn repeat. Because I started at the age of 13 years, nothing was ngiyathatha ukuthi store ngiyathatha ukuthi le ngalapha lonke nabantu bengusa so ngiyacela Nkosi ukuthi ungisinde ungiphe amandla sekaqalile sekashito head teacher ukuthi lona utosoma abantwana utobhodela bothishela utokwenza nalokho and akhuluma into leqiniso ngase ngiyakusho kuNkulunkulu ukuthi Nkosi sebashito konke lokho ngicela ukuthi ungiphe amandla kodwa noma sekufika lapha ngostela banibani engibhala ukuthi ngathi ngasengiyasoma ngibabone lapho sisi la Mhlosheni sebayangadi ngiyabona la amanzini bayangadi lokuthi thakathaka bami bunye nje kubantu besifazana ukuthi umuntu abe lebala lelimhlophe akhanda so ngiyasho ukuthi laba bakhanya kwakho ngoba ngiyathi ukuthi ngilapho khona thakathaka bami. I remember I was doing standard 3, standard 4. Kwaba khona lo sisi lebeka khanya uphalathi. Bafika nokuthakathaka. Kodwa ngoba nami ngifana kakhulu. Ngabuyela ngawubika kuNkulunkulu. Kwakuthi Nkosi nami lo sisi sengiyamthanda. Ngifunda standard 3. And ngibheke kutheta isikolo. Angeke ngikona ukufeta ngosikolo nalo sisi lo. Anginathi inkomo anginamali ngiphuyi. Ngihamba ngitinyawo. Befuthe thina ntanga esikolweni. And angeke ngikone Nkosi. Kodwa ngiyeka ukuthi lo sisi ngiyamthanda. Cela Nkosi ungentele umusa. Wangentela umusa uNkulunkulu washabalala. Ngakhona kufunda isikolo. So ngilomunye webantu laba nabamukela levangeli kimi ukumukela levangeli kwakusho ukubalekela physical into lentibona ukuthi tawonisa ngangihambi nje nasisi ngamfunda deleni kwami nakanje nje kwakude into kubane ngase lo opposite sex labi ngoba ngangathi lokuthi ngiweak ngiyabesela so ngakwenda kwaba sivumelwano sami noNkulunkulu ukuthi Nkosi ngikawuhamba le ndlela lena ngihambe nawe ngihambile ke bazalwane le ndlela kwaze kwaba ngilala khona namuhla lo mtabelelo lothi angisoze ngehlukana nalona lo mthanda kangaka siyawuthandana khona la nakhona le akayo wangijabulisa abazalwane ngiyaziphenya ngaye ngihamba le ndlela lena angiyethi ngiyamthanda kakhulu Jesu ngimthandisa kwaye ukuthi nguye loqale wangithanda ngiresponda lothando lwakhe imihla nemalanga so bazalwane sengushito konke lokho
Ngiyambonga Jesu kuba sebandleni. Le bandla lenkulo noma lenkolo noma lokuhlobo lokudlelwane lenkiko bebuKristu bungenza ngibe rich. I am rich. I am rich. I lack nothing. I lack nothing. Lapha emuva lona lohleti ngimshido ngathi coordinator, direct. Ngoba sakhona into lethi funa umthetho nje sakhona laba ngiphatha kabi. Intonsa incingo lwami. Ngiyamfonela ngoba upolisa. Bazalwane angibhekisi. Angimoshi isikhathi. Nakhona lokhu ngiphazamisayo. Ukhona lapha. Makukhona into lesethimisa kabi emthethweni ngidonsa incingo lwami ngikhala kunyembeti ngingaqondi kumake Maziya ngikalela lapha Maziya ukuthi ngicela ukukhuluma namakhe bangike ngikhulume namakhe. She's been a mother to me. She has mothered me. Indlela yami ayikabi mnanzi. And she has advised me in many ways. Ngime lapha ngiqinile ngemandla because of her. Banabasha nilemnotho. Now lapha lathi wena. Umuntu omusha nje angabi confused. Nasakhona thilo leticalabo laba nje noma empilweni yakho. Noma kumncane ngiyambuka lapha na Facebook. Ngimbona ayoswima nalabasha. Ngimbona wendane ngihlenzi kodwa ngimake lona. Amen. Uyatikhohlwa. Nasebembethele tipahla tabo bomake Maziya. Sebawuhlala letihlalo tabo. Baba Maziya, my father, my everything. Sometimes bazalwane naseka kuluma ngihlele mfuka uthi moya Maziya. I'm telling you the truth. There was a time when we went to South Africa. Kuyemayas. Wangena baba Maziya watokuluma la. Ngihlele ndindathi ngisesemhlabeni lo. Ngiyale ngathi kono. Akunakaceda nangesabalisondela kuye. Bathi namfuna lokuthi akusiya baba Maziya lokuthathaphi lo lokukhuluma la. Baba Maziya sibuzisekile bathi kuba nawo. Bazalwane baba Maziya akasiye nje. Ngale ndlela lathi phatha ngathi hambishe nayo. Ungaze ucabange nje ukuthi kumbe bemfanyana. Bazalwane. Masibona lokukhanya masibona into letinene. Ulapha itulahle khona. Nakangena uthi 2022 lokweshiswe. Kuthi khona lesekangena manje. Noma thina kube singabukela phansi la. Kumbe nakakhulu basifananisa nje na one of those. Ukhona la khamba khona ngalenyanga ngashayingo ufuna ukukhuluma naye thola letizabantana uyacisha nasema kuyakushaya ukuthi ngiyazifundisa bengiseparlamente khona le sisakulungisa la parliament khuluma nominista khona abantu abakhulu. So we are blessed and we are rich. Lo uendela ngaphambili bazalwane akekho ngoba kumbe aswele umsebenzi futhi akekho ngoba kuyi-part time uda ngoba kuyinto lekhona empilweni yakhe kwekuthi kumkhonza Jesu yona yinto lathi khethele yona. Baba Maziya makukhona abantu lengithi empilweni yami nangibabuka ngive ngiqwala injabulo
ngini Baba Maziya. When I look back at Manzini and say Manzini ukuphi, nathi wabuyasuma noma kuthiwa usuma umdikini wakaManzini, ngiyathi ukuthi suma sibani, usuma umuntu lena nalivalo naye, usuma umuntu lena noma kuhlangana yiphi diocese noma yiphi province, njalo ukukhuluma lapha nje province yangoba walathi ikhuluma singisi so that bakho khona umva bonke. Well, I'm not ashamed of this man. Now we just have to go to the Baba. I'm going to have to take it. What am I going to take? Go where I can just Usuma Wale. Putting on the but not about to kill our Tosha Labasu, what to kill. Umani Kora, make a difference. I mean, show whoever on Kuruma to put it. Now, to kill Basu Lava. Baba Maziya, we are blessed to have you. In Maziya, Baba Maziya, Long Kulula Bege, and Lithuania. Umabega, Jamababucha. Knowing him and letting others to know him. Now, Moba ego na yawe na umungu akabe anaishi itawa yake. Umangana umoya wa mbuzi together. If you know him, umatiena wanya wabuti na mangabe ufela kutukobo na mastongs. Ukona kuuma enzaweni, ukona kuhlala enzaweni, ukona kuba khona enzaweni. It's because you are rooted in him. You are built on him. He is your anchor. He is your Jehovah. The only thing that will make you to be stable where you are is to know him. Those who know their God, they will do great exploits. Those who know, those who walk with their God, they will walk not being ashamed. Even if they are in chains. Mhlosheni, Maziya, people. Because they know their God. Otitelo munye Paul. Afuna wamunga lumtizo Paul aseche. Aboshiwe over 2 years. I'm 70. Kodwa nawethe Felix. Watokutela ukuthi amane amuphe imali. If we have trust, we are rich. Mona Kristu uchini. Lendo letawa thula Baba Maziya. If you want to write it down, do so. This thing will take you to another level. I don't think there are storms of life. Then you go back and say, those who know their God, they will do great exploits. And Maungena is man. God wants me to let him know to others. This situation is to unveil him. We are getting to Mhlosheni parish anything. Utasitola toke na tindo ya kunyonga Baba Maziya. Noma ungene kayichu. Uphakeme kakhulu ngosami Mhlosheni basabani. Ungene nje kayichu. Le tindo toke na tindo ya kunyonga Baba Maziya. Utasitola tindo kwa tichana. Angeke ngisambita baba. Ngeke ngisambita mabese mamini. Sefuna nje Kristu yakho baba. Nemvume yakho. Nawo uyafuma ukuthi bejana. Isukume
Mfundisi ngiyabonga kwala. Ngiyabonga lapho. Siyacela ukuthi i-praise team yena njalo isisukumisele umlomzana. Abuye athathe indawo. Wonke nangabe unekwe ukuthi ufuneka ukuthi manje phuma manje kwelethana. Nangabe khona lokho ufuna kwenza phuma njalo ukwenze nasekemelana phambili. Make sure ukuthi le mvula nayehla ayingaqhubeka ekuthayela abantu. Ngoba itela tomathisa umhlaba. Praise team. Unrecognize enonke waphinda warecognize ukuthi ngihamba namake Maziya phakathi kwethu asibabonile wasukuma babona sicela ukumbona igama lami ngingumphumuzi Maziya bazalwane ngamanzi njengoba basho umfundisi singakangeni ngidawutela nje MC naku Revd mfowethu nasingasukuma uyishayele phansi ungafaki lapho ushaye ngiyabona uthi uyabethwala bathi
simeke tinyama. Sesibingelelene bazalwane egameni la Jesu hamba ngisho nje ningaqhubeki ngithanza lokuthi ngathi MC uhurry up MC uhurry up into kufanele ukuthi lewe uyabona nje ukuthi sanibonani bazalwane
sesende konke lama formalities. 1 John chapter 4 verse 6 to 7. 1 John chapter 4 verse 6 to 7. Bese kumsho leswati kukhona la kume ngayo 1 John la kenta kufakazi. Uthi ke lana verse 6 uthi thina sibaNkulunkulu lo matiko uNkulunkulu uyasiva nangabe ningavani usho ukuthi ukukhona lo ngamati uNkulunkulu asikho kodwa lapho uthi lo ngasuye waNkulunkulu akasiva lo matiko uNkulunkulu uyasiva lo ngasuye waNkulunkulu akasiva siwehlukanisa ngaloko ke umoya weliqiniso nemoya wekweduka bathandzeka asithandzaneni ngoba ithando livela kuNkulunkulu wonke umuntu lonethando usuke atelwe uNkulunkulu futhi uyamati uNkulunkulu uyamati uNkulunkulu sokhuluma nekwati uNkulunkulu nekumenda atiwe ngulabanye amen kwati uNkulunkulu nekumenda atiwe ngulabanye knowing God knowing God bazalwane kuliqiniso mhlawumbe labahlala neBhayibheli ilikhunyana le topic lena kuthi ungamchaza ukuthi uMathina sowufike kuphi uNkulunkulu kepha ukala ngani ukuthi uyamathi uNkulunkulu ngoba uthi nawuthi uyabuka ngaye uNkulunkulu ukhanzo lokuthi ubani ukuthi nawuthi uyafika ubone nokuthi angafiki uthi nawuthi sohamba umgama ubone nokuthi uyathi mathamati kahle uthi nawufunda nalelivi uve omazi ukuthi uyathi bathi seyichalenge kunjalo ngoba phela uthi nawubuka kunebanye abahlala naNkulunkulu bahlale nayo iminyaka leyeqile bahlabela iqulo linye bathi ungcwele ungcwele oh yes nababona ungcwele abusoze babaningisa lokho nababonile nabathi bayabuka babone ukuthi ungcwele ungcwele okay wathi kumbaye sesitayijwana nabathi mhla bambona ashintshile ungcwele bathi ungcwele iqulo lelikaphela bonga bathi kangakanani uNkulunkulu ngifuna ukusho bazalwane ukuthi sitawufaka lokuncane ekwateni uNkulunkulu nekuthi simende atiwe ngilabanye kuloko lokuncane uNkulunkulu latakuletha empilweni kethu ukhona lenkulumo naye bazalwane amen watana naNkulunkulu noma kwati uNkulunkulu knowing God kwati uNkulunkulu it is a lifelong pursuit akusiyo into lokuthi nasenginafifty ngabe sengimathi kahle uNkulunkulu futhi le mfo lena yinto le deliberate yinto lena ngemabomu akho yinto lena lo yenda usoba lo ukuthi ufuna kwati uNkulunkulu it is not left to chance angeke uvuke ekuseni uthi ho uyathi sengiyamathi mina uNkulunkulu yinto lena lufaka umfutho wakho lena lokuthi you engage your efforts it is deliberate akusiyo yinto lethatha isikhathi kwathi uNkulunkulu akusiyo into yelanga linye kwathi uNkulunkulu futhi uyatinda ukuthi matures over time umuntu lohleki naNkulunkulu ngumuntu uthi nawuhleki khona nasabhala David ehlabelelweni lakhe uthi sengize sengimdzala ubuke leminyaka nami kwemuva uthi kule minyaka engiphilile angikake ngambona ngake ngambona uJehova endenjani enqoshile uthi angaka lo shothi lisuku abefisa kumathi uNkulunkulu usho njalo lapho uthi ngifuna kumathi ngathi nemandla akhe now lokwatana lokwathi uNkulunkulu ngoba ngumuntu la sikhuluma sinangibuka lecho sikhuluma ngokuthi ngumuntu lo muntu uzama kwathi uNkulunkulu reaching out ngoba lesikwati uNkulunkulu yena has reached out to us amen sesiza ngathi ngimvile nakakhuluma babezungu lokwethu say response to the reaching out lento eqala bese nakaza ukuthi singamathi kanjani ngoba usinokuthi ayibuka lethu
ubona ukuthi ngazuthi uNkulunkulu la nathi mine kakhulu. Ngifuna ngimati, but it seems like lo mfu lona lengifuna ngimati uyangati. Uthi la khuluma na Jeremiah, mina ngwathi sesiswini sami. Ngwathi wakaqali nekhuluma. Ungamathi njalo umfula wathi kusukela ungakwathi nekhuluma. Kepha kufanele ukuthi kube into lesiyenda ngemabomo ethu ukuthi ngifuna kumathi uNkulunkulu. Nanatala na umathi uNkulunkulu kutaholela lokho ebudlelwaneni. Knowing God will lead you to a relationship. Ngoba kutabe uresponda uNkulunkulu kulokho lakwendile kuwe, and then you respond. Now responda kulokho lakwendile uNkulunkulu kuba nebudlelwane lokuba khona. Nakuba nebudlelwane lokuba khona kuba nekwethembana. Uyathi uNkulunkulu akakwethemba na? Uyathi uNkulunkulu akakwethemba? Akuthembe uNkulunkulu, akuthembe nezinto lezinkulu. Akuthembe uNkulunkulu ukuthi mangale ukuthi lo nawuthi usunakala kanjalo mhlabele lona uthi wawubonani kimi Nkosi. Watana naNkulunkulu nekumenda athi wena labanye. From lokumathi uNkulunkulu kuleyo mitamo leyo nangabe kweqiniso ukuthi akuholela ebudlelwaneni. Watana naNkulunkulu ngeke ukuhlukanise nebudlelwane, a relationship naNkulunkulu. Nani ku relationship kuba khona netimfihlo lentshelana tona. Kunetimfihlakalo tembuso uNkulunkulu letakutshela tona. Kula malanga uyayifika nje I think in Amos lokuthi uNkulunkulu kude into la indaba angayivuli kuphi kuba prophet bakhe. Uthi uNkulunkulu uyafuna ukukhuluma, uyabafuna abantu labatawatana naye abesushiya letinto. Nakulesihlukwane sethu lesi uNkulunkulu uyafuna watana nathi. Nathi asiyende lemitamo. Nanatana nemuntu loluthando lolwakhekako lapho luyaqina, luqina ekuhambeni kwesikhathi. Kunalomunye umbhali lana Dr. John Piper. Uthi God is glorified in us, is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Nkulunkulu uyakhatimliswa etimbilweni tethu nangabe thina seneliseka kuye. Kusho ukuthi uNkulunkulu ugcina aligoli. Kusho ukuthi Jesu asemkoshe kancane. Uthi Jesu I think it's John ngiyakhohlwa uthi Jesu ngikwenza lokhu ngifuna bathi ukuthi ngiyakuthanda. Konke lezinto lentendile, the healings. Kuvusa abantu labafile, kushumayela. Na ukuthatha konke ukuhlanganisa uthi ngifuna bathi ukuthi ngiyakuthanda. Ufisa ukuthi bathi knowing God. Kunemkhathi lomkhulu. Sisihamba kanye kodwa. Amen. Kunemkhathi lomkhulu ekwatini uNkulunkulu nasekwatini ngaNkulunkulu. Knowing God and knowing about God. Kunemahluko lomkhulu. Nawatinga uNkulunkulu kuhle lokho. But nangabe kungaholeli ebudlelwaneni. Ngiyacabanga ukuthi nangulathi James Jacob. Nangulathi is dead faith. Lokuthi lokhu mathi uNkulunkulu kufuna ukuthi kube khona la ukuqhuba khona. Lo mathi uNkulunkulu nawumbona uNkulunkulu kude umuntu losonzele afuna kwathi uNkulunkulu wahlala njalo. It changes you. Amen. Lokwatana naNkulunkulu it is for my own, for your own good. Akumshithi uNkulunkulu, akumsithi uNkulunkulu kakhulu kepha kusitakala wena ekwataneni naNkulunkulu. Sihamba kanye bazalwane. Amen. Nangabe wathi naNkulunkulu usho ukuthi kungenzeka kube nelwati. Especially ngicabanga ukuthi kuyinto lehle siyabakhulisa kahle abantwana. Fanele sisenge njalo vele. Kodwa nasawukhula sibambe ngengqondo lento lokuthi hayi kwenteka kanje igcine lento ingayiguquli lempilo yakho. Usuke wathi naNkulunkulu wena.
Kepha manatana naNkulunkulu kuba nebudlelwane, kuba nenguquko, a changed life. Yeah. Uthi nawufika ekumathini uNkulunkulu utibona ngoba the more ubuka uNkulunkulu utibona wena, utibona ungakafanele nekusonzela uNkulunkulu. Uyaqala uNkulunkulu uyambona lokuthi lapho akhona kunemkhathi kufuna kube khona lokuhlanganisa umuntu kumhlanganise naNkulunkulu. Watana naNkulunkulu nekumenda atiwe mlabani. Ngishilo bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyafuna watana nathi. Uyendile imitamo yekuthi atane nathi. Wathumela umuntu, wathumela Jesu esimeni semuntu aphinza uNkulunkulu nyakwadlo. Wathi akakuthumela lokufa kukhona na imessage lelo. Le message labathi iqondwa abantwana abancane. Kodwa la ifunza ukanda ukuthi upeta lo moya uzathola ne-PhD. Solo le message leni yajula. Kusuka kwaJesu ezulwini emhlabeni atosinzisa tona. Ngiyona ndlela uNkulunkulu la bekafuna simathi ngayo ngemuntu kaJesu, in the person of Jesus Christ. Lokuthi nawufuna ukubona uNkulunkulu ukuthi unjani, umlethile Jesu wamletha emhlabeni. Kukhona abantu labangabataka ukukhona baNkulunkulu. Kuyanza lokho. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ungathi akusiko kuningana kangwane. Ngikubonile kakhulu kuletinye indzawo nawenda ufunza. Lapho khona ukhanza ukuthi sebayiphikisa iexistence yaNkulunkulu. Kunebantu labaphikisako nanokuthi Jesu wake waba khona. Lo mlayeto wekufa kuvuka kwaJesu nemnyuka kwakhe kunababili bathi ma-apologists sebashona. uNkulunkulu obasebenzisa kulolu hlangothi lolo. Nangabe unesikhathi ungabuka Dr. Revd Zacharias na Dr. Nobel Quresh. Lapho bebadefenda lo ukuthi uNkulunkulu wetha ebuntwini. Ngicabanga ukuthi ningatibukela lokho. Ngifuna ukusho ngisaqhubeka ukuthi neBhayibheli livete konke lefuna ukuthi sikwati kaNkulunkulu. Sisesekhona kodwa sontweni. Amen. Watana naNkulunkulu uyamsita umuntu lomusha. Kunemavesi abawafunzi hayi umuntu lomusha kuphela. Nakithi thina lesisakhula nalesebakhulile nalabo sephambili kwethu. Bonke labo bantu labo bayadinga kwatana naNkulunkulu. Kuyinzuzo kumuntu kwatana naNkulunkulu. Kunabantu labathi hlabe ngeminjunju. Ngoba abakatani naNkulunkulu, abakabi deliberate, baba resolute. Kuthi ngemabomu ami ngifuna umathi uNkulunkulu, I will engage my efforts. Ngifuna umathi uNkulunkulu, ngifuna umthitha uNkulunkulu, ngifuna ukuthi lempilo yami ekholwa lena ngimbone uNkulunkulu. Not something abstract ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngimbone uNkulunkulu empilweni yakho. Wathi ukhona nafakazi ukuthi uthi mine lokufika faka uthi mina ngimbonile uNkulunkulu lele ngabe muke mine, this thing is real. Lapho khona lokholwa ngekwahlana naNkulunkulu ube nesiqiniseko abantu beyond reasonable doubt. Lokuthi uNkulunkulu ukhona ngoba uyamathi nabahlabela nathi ngiyamathi ngimbonile. Uthi angabathi ngoba lona nanginda lemitamo yekumathi. Ngiba nesiqiniseko. Kukhona abantu labaphilile, abantu abami labasha. Kukhona abantu labaphilile baqosha sithundi. Baqosha sithundi kwaze wafika amalanga abo ehambe emhlabeni baqosha sithundi. Baqosha info athi noma sekafika itfola lento akhanze ukuthi solo kukhona nakulokushodako. Kulabanye bene wrong decisions like uqule impilo yakhe nomuntu ababekamba bheke north wabheke south. Wrong decisions. Nekungadani naNkulunkulu. Kulabanye health wise ngikumenshina lokho angihlulela umuntu. Kulabanye health wise bazalwane bathola inkinga ngoba
kunemtamo labangayindanga yekufuna kwatana naNkulunkulu babe sebudlelwaneni naNkulunkulu. Uthe lo muntu nakabangene ku40 nangabe ngizanga yethu uva nakakhwehlela ukuthi ngathi khwehlela iqedwe lelikhulu. Iqedwe lenzala uve ukuthi lo muntu lona kude sifuba. Silimele. Kulo munye tikhona tintfo labatibutsile batfola kumankundane lengaphandle. Abayindanga imitamo yekufuna kwatana naNkulunkulu. Kulabanye ngiyathusa uthi lo munye umngane wami uthi Maziya imali ifuna ukuthi uyihloniphe itakuhloniphe. Kulabanye ama-opportunities avelile kodwa le ndlela nabayidlaphathise ngayo imali baphikisa kuma-tourist. Ukhona into labangayindaba uthi lo muntu asahleki when those opportunities are no more. I've seen a man lohlala ekhaya lokubema igwayi elikhulu. Siyakutana ukuthi bapi kwendekile empilweni yakho lo muntu. Kule mpilo leyo efanele singayiphilwa umuntu omusha kwendekile empilweni lo muntu. Akawendanga lo mntana. Lo muntu loyo yisola lo empilweni nawo. No family, no whatsoever, no wathola ama opportunities. Watholile. Waqosha wona. Wangayibambi na ivule imcoka lefanele etsayibamba. Ufuna kwatana naNkulunkulu. Angene edlelwaneni naNkulunkulu. Kulabanye bahambe babanqanda, you are witnesses. Ngendlela abaphethe ngayo. Kulabanye ngendlela labatali bebaphuka ngayo inhliziyo because of our habits. Abalise umntali ehlise inyembezi. Sometimes now we develop habits as Christians. Abakhuta umntali, you continue to do that. Bambile labanye emhlabeni. Bakhohle kwenda na into yini. Uthi misela ufuna kwatana naNkulunkulu emalanga sesikolo. Labanye basithe basakhula bayagijima behla enhla bayendanzi tintfo tiqangene. They can tell ukuthi kunentfo lengalungi spiritual empilweni yami. Labanye baze bagula babatshela ukuthi yathi kuze kusuta usitakala kufanele ukuthi uyohamba uyowethwasa. Angathi ngalomoya lona lokwenzayo kulamalanga. Labantu labo abendanga imitamo yekufuna kwatana naNkulunkulu. Oh yes. Kepha-ke phakathi kwethu makabonge uNkulunkulu. Kuthi noma ngabe mhlawumbe kunye kubidlana sekubambile. Lisekhona ithuba to make a U-turn. To turn around. uNkulunkulu akakunikeza ithuba. Bongaguquka la enhlitweni yakho unqume. Uthi Nkosi yathi ngikhathele la imfonayo. I just want a fresh start. Uyivile testimony ukuthi ngimkhonde uNkulunkulu ngamemukela kumsela 13 ngide Mhlosheni. Nangabe uNkulunkulu ayithatha lempilo yethu ibekwana kubaleni ngeke sibe noMhlosheni. Kude nyatinfo lotende kusithakalele. Le kasi kathi ngavedwa kodwa uthi lo munye sibusitana sibazalwane. Na umbona umzalwane sekenda lemfule noma umkhanza kulenzayo. Uyayibona le Ramaphosa lokusibathi sibingelela sithi umqhuzu uyaqelela ukuthi angakwenzi lo umzalwane. Amen. Umzalwane akabi la. Siyadzinga abazalwane lokuthi sihle sikhombutana. Asithubekeni bazalwane. LiBhayibheli ngiyona ndzawo uNkulunkulu la abeke khona ukuthi simati uNkulunkulu unguye bakhe. Ngesingisi sithi stawat ema attributes aNkulunkulu. Okwenza umuntu akhuluma bo paterology, pneumatology, Christology, tonke letinto leti tiveta uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu umbani, uNkulunkulu ngaloyingcwele umbani, uNkulunkulu indvodzana umbani. Nekuthi ezistart letinto leto tinema implications asengambe ngiqhubeke. Kunye kweqala nje akangiwashi onke lama attributes ukuthi uNkulunkulu yini. But these are things lefuna ukuthi sitimisele kuDadi
Some sermons motivate us, but as this motivates, for instance, now I am faced with a mountain. Now then because I don't have to move that mountain. But him whom I serve, who is the mountain mover, because I know he is omnipotent. Now that is now what is what that is an attribute of no, we serve God who possesses all the power. No matter what is before me. Knowing God, he is omnipotent and omnipotent. So almighty. We are going to come as almighty. Almighty. Sometimes but now that is one attribute of Gulungulu. Now Gulungulu. Utawuthola ukuthi uNkulunkulu umsomane bese ukuthi lo kunemthelela ebudlelweni bakho naye uthi nawubuka futhi ukuthi yesibili he is eternal umile uzobembula phakathi kusho ukuthi uNkulunkulu kungaba uNkulunkulu longamethemba ngoba uyathi ukuthi uNkulunkulu akavinjwa isikhathi lo uNkulunkulu bekakhona utawuhlala khona uyathi ukuthi likusasa lakho is secure. Uyathi ukuthi lo muntu lona lomethembile lona ngoba sewufunzile ngaye uyazama ufunza ngaye ukuthi umbani lo uNkulunkulu ukaze ukuthi kude lokunikaza etikathele tishintshayo in the changing times it remains an unchanging God. Siyathi ukuthi kulamalanga niyacetha tikolo abantu abamla labanye benu nikakatele naniva ema-testimony angaphandle ningafuni kuva i-testimony yangathi mina ngitholile scholarship abakhona ekhaya nangabe kungathi ukuthi lo uNkulunkulu lakwenile lo lendele lo futhi utabakhona nakusasa nami ngathi nangiqedza angidingi kwesaba because God will be there. He is eternal. Angidingi kwesaba noma kusesela emhlabeni noma ngihamba kulo mhlaba ngiyathi ukuthi uNkulunkulu uyawuhlala enenjani akhona. Another attribute of uNkulunkulu i-immutability. Uthi uNkulunkulu akaguquki, he is unchanging. Amen. Bantu bathi noma baguquka yena uNkulunkulu uhlala amile. Umuntu lo aguquki umuntu lo sinakhuluma indvo longayithemba. Ngoba lo muntu lethu la ishito ungambamba evini lakho. Kungabona abanye nani bevana abathandaza bathi Nkosi uthike wena evini lakho 1 2 3. Sihamba kanye la ebazalwane. Ngoba abantu ukuthi ngeke asho info abese siyaguquka. Angeke abe manje Yesu yebe ngikusho bengijabulile into. Angisakhona ukwenza. Lokhu lakushito kumile kuze kube phakathi. Oh yes. He is an unchanging God. Hallelujah. Itathi nakitanyataniswa letifo noma lama tutanye nakho ubone ukuthi letifo leti tiyashekwa but we have to ukuthi he remains unchanging. His word stands forever. Amen. Sisihamba kanye kanye bazalwane. Amen. uNkulunkulu lokunye bakhe busita tsine ngakho khona sidonsa emandla angikubethele ngale yathi lokuthi uNkulunkulu ukutotonga indzawo omnipresent. Nangabe sekwendeka sekunenkinga la ungekho efika khona. Uyathi ukuthi sometimes kumnandi ukuthi na uthandaza utobeka tandi noma ke la kunenkinga ufisa ukubona umfundisi ungeka tobeka tandi. But if you know ukuthi uNkulunkulu ukutotonga indzawo namathandaza over the phone uyathi ukuthi that same God la khuluma ngaye ukhona la. Nangabe noma bakukashane siyafunza
purpose ayibena uyakuthi lo nkulunkulu lo lokushuwena kuto tonke leto tindzawo ukhona nala ukhona khona. Oh, yes. And that assures you ukuthi you are never alone at any moment in time. Noma ngabe ungathi uhamba uve info kwangazuthi sowuhamba wedwa uve kwangazuthi sowuhlanekelekile, remember ukuthi uNkulunkulu ukhona, akasoze akushiye, akasoze akudele. Sanibonani bazalwane. Amen. Basekhona abantu abasha. Livi la uNkulunkulu nasimati uNkulunkulu nasifaka umfutho ekumatini uNkulunkulu lisivetela netethembiso taNkulunkulu. Tethembiso taNkulunkulu bebazalwane nakangena uNkulunkulu esethembiswe nemuntu tikabili. Kunetethembiso lapho khona namaseko uNkulunkulu athi ngidakwendela nawo out of my goodness. Yeah. Ukhetha uNkulunkulu. Hayi ungakhona nokwentile noma umkhonda kahle noma wena ukhetha uNkulunkulu. Uthi nje ngathi nasisibusiso naso. Oh, yes. Bese sekuba khona lapho khona kufanele ukuthi si-conditional. Lokho ukuthi nangabe uhambe kanje wena na inento igcwele vina kuNkulunkulu le. Lokuthi nangabe wena utawenda kanje uNkulunkulu utawufeza athi. Sihamba kanikani. Lithi la uNkulunkulu liyakiveta leto tethembiso. And that is for our own benefit. Letethembiso tisisita sisesena emhlabeni. Atisithi ukuthi sesifike ezulwini. Titasisita sisesena emhlabeni sithubekele siye ekhaya ezulwini. Letethembiso leto uNkulunkulu ulatishito utawukaza ukuthi eBhayibhelini liBhayibheli lithetha tonke tinhlangothi lephila kwethu. Asesike sicabange abantu abasha. Liyakhuluma ngemali iBhayibheli. Liyakhuluma. Amen. Liyakhuluma ngomshado iBhayibheli. Amen. Liyakhuluma ngentiphatha kanjani iBhayibheli. Hayi intiphatha kahle. Likhuluma ngemphatha kahle, la intiphatha kahle. Liyakhuluma ngalo iBhayibheli. Liyakhuluma iBhayibheli ngokuthi umntwana ukhuliswa kanjani. Liyakhuluma iBhayibheli ukuthi na ugula kufanele kwenzeke kanjani. Akhona amaphetsheni eBhayibhelini abantu abagulile sababona ukuthi baphile kanjani. NgeBhayibheli wasekafika udokotela. Liyakhuluma iBhayibheli ngekufa. Liyakhuluma iBhayibheli ngenzulu. Konke longakucabanga ngibe. Ukhona uNkulunkulu akubekile kwaba sethembiso ukuthinthana nalokudlanganiswe ngempela. Lokho sikuthola ngekuthi sifune kumati uNkulunkulu. Lokunye lentakuthinta singakaqhubeki. Sitawuthola ichorus emva kwalokho. Nasatana uNkulunkulu usivetela inthando yakhe netimpilo tethu. Amen. Inthando yaNkulunkulu netimpilo tethu utayimbula uNkulunkulu. Kunanako lokuthiwa yipurpose. Ngifuna ukukhuluma ngako, ngakhuluma ngepurpose, ngikhulume ngecalling, ngikhulume nangeposting. Bophi, triple P. Angeke. Amen. Kula bophi nabang3 lapho. Kusho ukuthi ipurpose nguloko uNkulunkulu la kubitile ukuthi utokwena sengibekise. Nangabe uNkulunkulu akubitele ukuthi utawu attenda asibethele nemfundisi la ngaka. Kuthi uNkulunkulu ufake enhlitweni yakhe. Ukuthi utawuthintana nabantu abasha. Samba kanikani. Bese le calling ngilo lokwenda ukufila le purpose. Uyabona ukuthi nangayifoli le purpose utabikanza ungene ucalling lengasiyo yakho. Icalling akusiko kufaka kholo. Icalling uNkulunkulu akubitele ukuthi ufuna uba nawudila nabantu abasha. Angisena ubese kune calling wamfaka efundisini. Kunomunye angaba ngitishela, kunomunye angaba Sunday school, kunomunye angaba NGO ekhulumisa abantu labasha. Lo uNkulunkulu lambitele kuwo. Utase lona le mitamo lotawuyenda ufulfilla that purpose. Kuthiwa iCalling. Bese uNkulunkulu kutaba nalapho akubeka khona. Uthi lo mina ngathula lokufakaza. Kufanele ukuthi sigcine siyokufakaza lebazalwane.
Ukuthi sendeni ngalo uNkulunkulu lasibitele kona emhlabeni. You are unique. Wehlukile uthi lofana nawe emhlabeni wonke. Angisho ukuthi ama fingerprints akho ufana emhlabeni. Bangakho abantu 6-7 billion sebangakho abantu. Around 7 billion. Nangabe sikule nombolo le bese kuba ukuthi umuntu wakho nawuthi fatha ude lofana nawe la emhlabeni. You are unique. Ulo uNkulunkulu lakudalile wakudalela bona. Ude la ukwenda uma wena ungakakwenda. Yeah. Now I you are making us to lose. We are missing out. Ulo uNkulunkulu akubeke kuwe. Uma ungakakwenda lokho. Yathi ngiyafisa ukuthi lokho kungene. Funa ukuthi uNkulunkulu yini nalakho emhlabeni. Imagine ukuthi ukikhanze account yedatha uNkulunkulu bekafuna ukuthi lokungezi. Kunebantu emisebenzini kunguye because they are in the wrong place. They do the wrong career. Frustrated lomuntu. Akade siNkulunkulu bidele. Asokukaba. Engabe sikhona somanje sona uNkulunkulu bidele kimi. Nasebathi siyophendula le. Kuthi hayi no, asengibenzise singabe kufanele ukuthi kucendwe la ngaphandle. Angeke nabona bakubeka ukuthi uqende bakazi sosuka ithuthi. Badala ukuthi kucenjiwe into engaphandle. Ubidele kimi nakulo. Ukuphilela ini yakuthi usandla nyalo uya esikolweni uke esikolweni lothandaza. But beyond that, ukuphilela ini yini le kwenda wena uthi uyabona Maziya angekho uyevakala neservice yakhe nolwitho lwakhe kuba nemehluko la kimi. Yeah. Yini le kwenda wena umhluko na yini uNkulunkulu alele kuwe. Ngathi kunento lebhlungu ukuthi uNkulunkulu akabeka info kumuntu singayisebenzisi. Sisule tulo usale njani ngaphandle. Neyibona le nto. Ukuhlala kwaXhosa, why do you leave? The people let you takuthola nawufuna kwetana nakulo. Nawatana nakulo ukhona uNkulunkulu atakwemvula. Akusinde as you grow. Akuchadele uNkulunkulu and then you make the right choices. Siyamba kanyekani. Asisukume sithole into praise still because
sekuselethuwe tingcenye bese sayifaka le ngeke disabatini sekade watana uNkulunkulu he is a relational God. uNkulunkulu lophila ebudlelwaneni ebuthathini lokunqobi yabona ukuthi seqala kubonakala budlelwane uNkulunkulu lokumathi kwethu lokufuna kumathi kwethu njengoba mshito ufuna ukuthi usikolele ebudlelwaneni naye sithi lo budlelwane umuntu uyamgucula umuntu ke nangabe ufuna kumathi into eqala ufuna ukukhuluma ngayo isikhathi uinvesta isikhathi ekwateni umuntu amen uyafunza the spiritual books kuneBhayibheli kuthi ayisonfeni ukukhulumisana nabanye bazalwane uinvesta isikhathi ngemabomu akho njengoba mshito bazalwane angeke umathi uNkulunkulu by chance nangabe uNkulunkulu lokuvaka ngaye nolokuthola Sunday kuphela kumathi kwakho uNkulunkulu kutawukhula kancane tawukhula ngweshana kufuna ukuthi sende isikhathi naNkulunkulu bantu labahambena uNkulunkulu abasebenzisa kuba netinto letiphathekayo ngetimpilo tabo bantu labe baba nesikhathi in the secret place amen bantu bebela isikhathi naNkulunkulu. I think it's Martin Luther lusuku lwakhe lufezi kakhulu kangangokuthi kude isikhathi kungabo atawuqala abe 3 hours 4 hours ekuseni before aqale usuku ahleki naNkulunkulu kwatana naNkulunkulu lokwatana naNkulunkulu sesakile uNkulunkulu ngemattributes akhe sabe uNkulunkulu ukuthi usipitele kuphi sabe ngama-promises kaNkulunkulu lesiwasesha evini lakhe nasesenda lesikhathi manje naNkulunkulu kunetinto leticonsolidate-ekayo etimpilweni tethu tiyaqiniseka etimpilweni tethu masenda isikhathi naNkulunkulu. Moses is it Exodus chapter 34
Exodus chapter 34, verse 29 to 30. Exodus 34, 29 to 30. Exodus 34, Yes. verse 29. Yeah. Sihloko sithi Mose wehla entsabeni iSinayi. Ngesikhathi Mose ehla entsabeni iSinayi. Abe thethe isikhathi Mose akuphi asentabeni Sinayi. So thethe isikhathi bekanabani entsabeni Sinayi. Abenankulunkulu kwendekani Abephethe letibheleketa letimbili temali. uta Moses uphathisiwe kunetinto latithole ebukhoneni kaNkulunkulu uhambe empty-handed Moses sanibona bazalwane uhambe empty-handed Moses uhambe angaphathi lutho bantu abasha wayinyuka intsaba angaphathi lutho nakabuya ubuya uphathisiwe leleka ngalokuthi ufika bathatha isikhathi le kunomuntu ufika funa abantu baba nebudlelwane batshelana netimfihlo uNkulunkulu bathi uNkulunkulu abekhuluma naMose wathi ukhuluma nemuntu sekulekho laphathiswa tona from that time ngasithithela uNkulunkulu yinyuka amnalutho nangibuya ngaphathisiwe amen kunenzalo lapho kathi nawe uyakona kunenkulusi lefuna abantu labasha bakhuphukele kuwe kunenkulusi lekuthi nawuya noma ngabe bohamba ungakaphathi ungakaboni lutho ungakaguquki but nawe kasubuya khona ubekuthala sophethe ibheleke kalelimbili sophethe ukuthi kufanele impilwe njani emhlabeni sowuphathisiwe Moses nambantu ibheleke kwesibili Dinemiyalo lelishumi. Abengaphi ukuthi isikhumba sebuso bakhe siyakhatimuka. Waguquka Moses. Yaguqulwa impilo yaMoses. Uthi nabanyuka lesikhumba sakhe sasingaguquki. Yebazana kunenkinga efuna uNkulunkulu alivuse ibandla lethu. Nakhona kusakalivusa uNkulunkulu ibandla lethu. Kutaka abantu labasha. Abantu labasha abatawukhuphuka. Baye bakhithe isikhathi kaNkulunkulu. Baphathiswe kingo bese kuyaguquka nalempilo yabo I practically simbizi ikhona imithathu bengabheka nabayibonga for the experience of it asenyokona that was the first time ngibona ukuthi usobe umuntu uyaguquka uphila ngona mhlabeni manje ukuthi yaguquka lokho bathi umthandazo ukwazi ukuthi lokusuku online ungathi futhi se I told my wife she was naked. But as you remember, there's a testimony. What's the way? Now, what's going on? Stage. Go watch your money again. Your mind was yes. What's going on? Your money again? I'm sweating. We should have been to the before I took we are not